Ni super mama yuyu na double C na producer we mkalimani ndani ya Mbaya Records. Enda salama nyanya wanja na shononeka kuku bagatizwa na Rira Mwana City Yasmini Mamepola Amewanje kuendeze sino kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe MC wako wanje machaundi mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape au manarira wa mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape ndugu zuma narira wa namboza pore kwa rehema wanje namboza pore kwa bahati wanje namboza pore kwa riziki wanje ndigaga dunia na uvumirire namboza pore kwa mwalimu wanje namboza pore kwa Shebani wanje ndigaga dunia na uvumirire kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe MC wako wanje machaundi mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape au manarira wa mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape ndugu zuma narira wa namboza pore kwa mama Safari namboza pore kwa mama Kaso namboza pore kwa mama Kahindi ndigaga dunia na uvumirire namboza pore kwa mama Juma namboza pore kwa mama Shukurani namboza pore kwa mama Bakari ndigaga dunia na uvumirire kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe kunarirwa huwe kuka kunarirwa huwe MC wako wanje machaundi mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape au manarira wa mameye mganga urereze we wiki mwenga na kula mkape ndugu zuma narira wa ni jambo la kuhuzunisha, ni jambo ambalo likimbolera moyoni linalumiza. Kalanipore amaziro yosini wakukirwa ni kipenzi chenu mbari ya makaha zihana kalanipore kwa kukirwa ni kipenzi chenu.